Na sportskim poligonu u centre Đurđova šitsko porihtane za večaršu manifestaciju Đurđov otvoreného šerca, na ktorej hlavna grupa večara budze Van Gogh. Pre Van Gogha imamo band Skoro Van Gogha nastupi band X-ACDC. Tribut to band, ktorý hraje i špiva pisnji AC/DC-a. Za njima nastupa Van Gogh, a potim máme dvoch DJ-ov, obidvome po pohodzenju z Đurđova, to Dušan Nikolić i MT Haza. Žurka budze tirvac od 20 po 2 hodin rano, a naščivitelje okremu dobrej muziki hodni uživac i u dobrih geregoh. Sam naš logo manifestaciji gerega i gitara i mi od počatku skoncentrovani na gitarsku muziku i geregi. Máme pajtaša Sašu Šoljanskoho, ktorý baš dobri produkovatelj geregov. I on za naščiviteljoh porihta rozsladzeni i na mali falatki porezani geregi, za skotrima šešitski hodni ošvižic i za sladice. Organizatore manifestaciji Đurđov otvoreného šerca Združenje Zjedinjeni farbi zvuka. Toho roku očekuju ljepšu naščivu od prešloročnej, keď na žurki buli veće jak 3000 ľudze zo Đurđova i okolnih mestoh. Manifestaciju pomogli Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, ljesarstvo i vodoprivredu, Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javne informovanje i odnošenja s virskima zajednicami, opština Žabelj i mesna zajednica Đurđov.